laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الإحسان موصوفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، أوصيكم بتقوى الإله جل في علاه كما أمركم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقوى الله من أعظم أسباب حسن الخاتمة والموت على الإسلام، والتقوى هي علم القلب بقرب الرب. واعلموا يرحمكم الله أن الشارع قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبها الله لنا بفضله ومنه، فأي امرئ مات بإهداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة. يأتي الله سبحانه وتعالى taguɗo en o woodini en o suɓi diina islam o waɗi kaaɗo diina meɗen. ɓe yettamo kanko allah subhanahu wa ta'ala tawɗo o seerali ko moƴƴere woni ko andira ko teddingol e moƴƴagol e jiyaɓe makko ɓe woni ko sifora. seedo ala reweteɗo e goonga si wona kanko allah subhanahu wa ta'ala, ko o gooto e ɗi fuu. to seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko, mo o suɓi o nuli e meɗen yo ɓanginan e laawol ngol reweten hisen, yo hollu e laawol ngol tawata ngol si neɗɗo rewi e maggol o hisata. toromo kanko allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ha dalngal dalo. ɓaawo ɗum jiyaɓe allah ɗo wasiyo on hulgol allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towɗo on, ko waɗi ko hulata nafa ko oɗo: huye allah subhanahu wa ta'ala wano o yamiriri noon ka o noddi ɗon gomɗinɓe ɓen o yamiriɓe hulgol allah subhanahu wa ta'ala. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ko onon yo gomɗinɓe hule allah no allah hana hulrede noon. hule allah hattirde e hulgol wata gooto e moɗon kala eto mayde juhamo tawa o wonda islam, wata mayde ar goɗɗo e moɗon tawa himo jokkuno goɗɗum goo tawa o maaya e ɗum harana o julɗo. kulol allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e sabbuji ɓurɗi mawnude ɗin e ko allah subhanahu wa ta'ala waɗi kon fiyo neɗɗo heɓo ko wiyete kon battane moƴƴe yo allah hokku en ɗum. kulol allah subhanahu wa ta'ala ko andugol ɓernde neɗɗo on ɓattagol allah e makko, jaɓa fellita hooloɗa, a wowlata konngol ngol o nanali kanko allah subhanahu wa ta'ala, a huwata kuuɗe ɗe o sutaki,
a wonta e alhaali tawa ko so ɗum feƴƴi o yeetoye an a wonno e alhaali ɗo kala no wonirɗa woni jemma woni ñalorma kanko subhanahu wa ta'ala himo sutima himo nandema haray Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on o waɗani en piiji ɗi tawata ɗiɗo ko maandeji ɓanguɗi feeñuɗi ɗi tawata no dallinore e moƴƴugol battane wonande neɗɗo on o waɗi ɗum kanko subhanahu wa ta'ala e ɓural makko e dokkal makko ɗiɗo alamandeji kala neɗɗo mo tawata mayde tawdimo e gongal e majji haray tama ono sembi e jungo makko wondema haɓe malore Allah nde yawmal qiyama e zamanu mo wuruɗen on e yaasi mo wonɗen on haray goto kala no haani hulde maapano hoore muɗum sabu seytane mo jogii doole o ronkaali yaltinde naatuɗo on ka aljanna wona yiltugol fokkito o ronkata so heɓi doole e ñeeñal e ƴoyre kanko iblis ko o yahira ka nder aljanna o jokka toon baaba meɗen adama o sowonsinamo haa o yaltinamo ka aljanna o ronkata ƴoyre e feere ko o sakkoroma an fokkito naatode ha yiltoɗa ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la ta'jabu li amali amilin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu wata on haawo golle wonɗo e gollude haa yi on ko honto o wattini innama al amalu bil khawatim golleji ɗin ko timmode nden si a juuli a hoori a zakki a hajji a waɗi tugaali islamu ɗen kono yonata ko ma neɗɗo on o reeno ma o eto kadi o reena konko o golli ɗon si a reenaali hoore ma reenuɗa ko golluɗa kon hiɗa golla ronka dabbunde moƴƴere goɗɗo no rema o reena o weele dabbunde fi honɗum si battane ɗen moƴƴaali haray hunde moƴƴaali waɗi neɗɗo fuu neɗɗo no haani torade Allah subhanahu wa ta'ala wona e maapunde makko nden e andeji makko ɗin ko honɗum woni ko o timmata e hoore muɗum zamanu mo wuruɗen e mum on nde tawno gandal ngal no fanɗi reenaare nden no fanɗi seytane no mari doole e makko ha feƴƴiti ko ɗum waɗi boneji ɗin no ɗuuɗi kono boneji ɗin fof ko ɓuri hulɓinaade ko bone iwruɗo ka moƴƴere nden iwrata ɗon bone iwruɗo ka bone iwrata hulɓinaaki o bone iwruɗo ka moƴƴere iwata si en nani zina no waɗi ka baarji to ma beere no yalti sobaragi hawna en kono ko seeɗa kono sen nani zina no waɗi ka juulirde ma goɗɗo no yari beere ka juulirde hare no hulɓini idan ɗiɗo boneji iwrayɗi ka moƴƴere nden iwrata toon hiɗi hulɓini sabu ɗi bonnayi waɗi sha'iru goto wi fasadun kabirun alimu mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku
ko bone mawɗo si yahi ha gando oñike ko ɓuri bonde on bone ɗon ko mo anda si wakkili ko yewgol Allah o wi ɓeeɗo ɗiɗo ko ɓe jarrabu e molanaɗo e tagore nden gando si oñike wone probléme molanaɗo ɓe wi ida zalla alimun zalla bi zallatihi alamun si gando falji tagore mawde falje sabu faljere makko nden sabu buy andata dina kan faljata kono jon dina no falja dina kan ka faljata kanka kono non neɗɗo dina kan kañum no falja bi maana dina kay yamirta faljere ka noddata e faljere ka welatake faljere kono bani adama on o mara timmal himo falja ella on ko si o yiltatako kullu ibnu adama khata'un wa khayrul khata'ina at-tawwabun ɓiɗɗo adama fof fal jeyi ko moƴƴi noon e fal joɓɓen ko yurtotoɓe Allah ɓen annabi yusuf alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala nde okkimo gandal okkimo laamu okkimo jawdi o okkimo jaaho yusuf nda tawi ɗiɗo fof no timme jungo makko tawi ko honɗum o maapori est ce que o maaye ko julɗo sabu so ɗi moɓodiri kara han neɗɗo merta ko julɗo o fewti rabbu samawati wal ardi o wulle e makko o irriti nemaji ɗi Allah waɗi hoore makko ɗin o manti Allah subhanahu wa ta'ala o wi rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah a okkilan laamu a okkilan gandal firgol koyɗi ko an tagi ngu kammu tagi ndi leydi hunde ala ko Allah mantirte hewti waggol ndi leydi kammu sabu sen ndaari qur'an en taway Allah subhanahu wa ta'ala manta hoore makko ton fof ko ɓuri mantirde hoore makko ko tagugol leydi kammu sabu leydi kammu ko woni e mum kon no ɗuuɗi hattata kono ko wonande hakkil taskotoki wonande jongitte yi'oje idan o irriti nemaji Allah ɗiɗi ɓurɗi mawde jungo makko ɗin okkede laamu e andinede firo koyɗi o mantiri Allah subhanahu wa ta'ala tagugol leydi e kammu o irriti jeeyal Allah ngal e hoore makko o tori Allah yo Allah warmo hara ko julɗo tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin waran hara komi julɗo wattidami e moƴƴuɓe ɓen o ko annabajo ni goy ko ɓiɗɗo annabajo kadi ko tanirawo annabajo ko tantirawo annabajo Ibrahim heɓi Ishaq heɓi Yaqub heɓi Yusuf annabaɓe nayo jokkodirɓe suudu wotuɗo kono ndaren himo jogii souci himo jogii ande est ce que o maye ko julɗo idan neɗɗo hana hodditorde golle muɗum ɗen ñande fof haawiɗa golle ma moƴƴe ɗen iblisa ko haɗo jokkay ma iblis himo andi kanko ko sabbi ko mayde tawa ma e hoore mum ko si tawa ƴedde ko marɗa ko fof okkitira o walle ma bonnira ɗum konngol bajjol wajitugol so okki ko marɗa ko fof a wajiti a bonni fof himo wawi accude ara daroɗa ka julde ɗo julugol daroɗa ka wiɗa Allahu akbar wallina fatiha to wallina qur'ana to janga muskilaji ma ɗin ka marché tawa ko ɗum woni janggueten gandi julde maɗa sen daari hande capanɗe jeenayi nder temedere julɓe ɓen ko probléme ji mun ɗin andeji mun ɗin souci ji mun ɗin ko ɗum woni julirde wona qur'an
ka wi allahu akbar ko ɗum ɗon seytan ara werta yeso maɗa ko ɗum wonɗa jangude ha yaha ruku janga ɗum ɓantoɗa ruku janga ɗum yalta e julde ma nden hara a jantaki allah ko ɗaɓɓi kon heeɓi ko arɗa ka jode ko nafali fus an emo arale on ɓurda par ce que a ari kono na allah wonɗa rewde hakkille na allah woni idan wata goto waɗa e hakkille mum no woodi ɓurɗo seytane tawa o fowlaymo sinamo allah dandi wata kadi a piyu gabi tanji sikka an a daɗi wo ñande waliɗa fure nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki goɗɗo e mo on no golla golle neɗɗo aljanna ha hara heddaki hakkunde makko e aljanna o tina togonal deftere nden tawana ɗo windano toon ko windi tan ko neɗɗo yiite o yilto o golla ko windino ko deftere kon o maya o naata yiite goɗɗo e mon no golla golle yimɓe yiite ha hara heddaki hakkude makko yiide ngesina sogonal tawa ko windi ka deftere makko kodduri e ko neɗɗo aljanna o yilto o golla ko windi ka deftere makko kon o golla golle neɗɗo aljanna o mata no mayanata aljanna sen daari ɗum e fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yimɓe buyɓe islam arno tawi ko kala banteɓe dartiɓe allah e nelaɗo yaha ha ka sakkitode ɓe jebbilo ɓe ɗofto ɓe yana sahiɗɓe ono yimɓe moƴƴuɓe woɓɓe goo kadi wona to wonde nelaɗo juula itta sadaka hoora waɗa piiji ɗin fof pihum ko ala na wonana yana ɗum bonna dina maɓɓe kamɓe yaada keferago idan neɗɗo on ñande weeti fof ñande weeti wi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana allah mi todikema ta a oñu ɓerɗe amen ɗen ɓaawa a fewnimi ko waɗi si allah tabintinali ma wara tabitude rentoɗa kadi sabu subhanahu wa ta'ala o wi wama kana allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun allah fewnata yimɓe ɓaawonde o majjinta yimɓe ɓaawonde o fewni ɓe haa o holla ɓe ko ɓe rentoto kon si a rentaki sikke ala a mortata wa min hadihi al alama kama yaqul aw kama qala rasul al islam muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna haray alamande timmugol e moƴƴere alamande moƴƴugol battane no jeeya e mum ara nun ɗum wano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makirani en ni kala neɗɗo julɗo mo tawi ko sakkiti udditude hunde makko o wowla ko gurdam makko aduna ɗo ko la ilaha illa allah ɓe maaki o naata e aljanna kala neɗɗo julɗo mo tawi sakkitode konngol makko ko adna ɗo ko malaika ɓen sakkiti windandema ko deftere makko golle ko konngol la ilaha illallah ɓe maaki o naata e aljanna idan no jeeya e alamande moƴƴugol battane wigol neɗɗo on la ilaha illallah o maaya e batte ngol ɗo konngol hawnaaki ko waɗi konnguɗi wowlaaɗi ɗin fof konnguɗi wowleteeɗi ɗin fof alaa konngol ngol hunnduko uddita wowla ɓurngol moƴƴude la ilaha illallah nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki khayru ma qultu ana wannabiyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu ala kulli shay'in qadir ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude ko min muhammad mi wowli e annabaɓe attiɓe lam en ko wowli kum fuu ko wigol la ilaha illallah ala konngol moƴƴol koko bañi adama woltogol ngol ɗo konngol ko ɗum waɗi annabi moussa alayhi salam nde o ɗaɓɓirno allah yo allah jonnumo gunɗo ko tawata o rewiray allah kanko tun hakkude makko e allah tawa goɗɗo goo mo wona moussa heɓaali ɗum annda ɗum rabbu samawati wal ardi o wiimo moussa yo wi'u la ilaha illallah moussa wi allah yimɓe ɓe hono wolde ɗum ɗo bi mana tawi himo faala ko ɓuri ɗum
nafi mo yawi la ilaha illallah nafi o anda maana la ilaha illallah tiidi kono himo faala e jungo Allah gundo burdo dum don Allah no andi alaka makko buri dum don o wi mo wi la ilaha illallah kono tawi dum do wawata yondinde Musa o wowla ko fo woni wolde kon e hin ko annabajo yewtudo e Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadani mo misal fi o fam ko wadi sa wolani neddo hunde ndo ala yeso makko famali ko ma wadana misal ko yeso makko fi o fam subhanahu wa ta'ala wi si kammul inje e ko woni e majji kon ko wona Allah leyden jeddi e ko woni majji kon ko wona Allah si dido fo mo bindirama tumbama e bedo balance moƴƴere ko heɓoto kon e konngol la ilaha illallah waɗama e ngoya beɗo balance Allah subhanahu wa ta'ala wi moƴƴere la ilaha illallah on peese kammuɗi jeɗɗi leƴƴe jeɗe koye majje kon ɓay o haalani ɗum ɗo Musa tawi hande kadi ɓuri ɗum ala so wino tum Musa ɓuri ɗum ala yonatano mo kono waɗani mo misal ngal o famira wonde ɓuri ɗum ala ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ngol ɗo konngol so tawi neɗɗo sakkitike wolgol nge gurna makko ɗum ko alamande o heeɓi battane moƴƴe yo Allah hokken ɗum ثانية الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن حسيب رضي الله عنه أنه كان بغراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بأرق الجبين no jeya e alamande moƴƴugol battane neɗɗo on fewno nde o maaya caawa yaltaka tinde makko lakkere yaltaka tinde makko harana lakkere golle bimana caawa yaltaka tinde makko sabu oɗo hadis Buraydata ibn Husayb sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goohimo e leydi no wiye Khurasan o yahi ndaarugol siɗɗo makko nawnuɗo tawi on no mayde o jooɗi moggo makko o yii lakkere no yalte tiinde makko nden o filli oɗo hadis mo nani ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka o wi o nani no nelaaɗo no maaka sallllahu alayhi wa sallam wondema neɗɗo gomɗinɗo ndeno maaya lakkere yalteka tiinde makko yen no jeeya alamande ko hollata o neɗɗo gomɗinɗo ɗo ko heeɓi battane moƴƴe yaltugol o caawa ɗo ka tiinde makko lerde moyata asalisatu almawtu laylatul jum'ati aw nahariha liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimin yamutu yawma aljum'ati aw laylatal jum'a إلا وقاه الله فتنة القبر قال العلامة الألباني فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح نجياء على ما ديجي مؤجل بطني نرى أماك صلى الله عليه وسلم اشتوي نت ماي جم جمع يعني جم نويت دي جمع ما اندر نيال الجمع قال ɗum ko alamande moƴƴugol battane neɗɗon noon jemma juma ko gila ndama ka naange nge muti alkamisa fotoro juula ɗon ha weeta bimbi ko jemma juma ñallal juma ngal ko ngal ñallal ngal wonɗen ɗo ha nange muta ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala neɗɗo julɗo mono maaya jemma juma ma ñallal juma si wona Allah dandaymo lette kabur sina Allah dandaymo lette qabru si tawi neɗɗo daɗi lette qabru kon ɗum heddi sayyidina Usman radiyallahu anhu o arali ha hande e hoore qabru si wona o wullay ha waare makko nder lokko ha ñande go ɓe landimo Usman a yi ay piiji buy a wullata kono sa hewti qabru a wulle ko fi hunde waɗi ɗum Usman radiyallahu anhu wi
onani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka alqabru awalu manazili l akhira faman naja minhum fama ba'dahu aysar o wi o nani nelaɗo no maaka qabru on ko ɗo woni tipporgal laakal aranal ngal siɗo newike ko woni ɓaawa kon ɓuri newade siɗo satti ɗo boni ko woni yeeso kon ɓuri bonde bimana ko ɗo fuɗɗorte sa heɓi ɗo bone ɗum fanɗi o ko yeeso suti sa heɓi ɗo kadi moƴƴere ko ne janɗi o ko yeeso suti idan si on tigi daɗi ɗo ko ala ma nde o daɗa yeeso ɗum waɗi nela sallllahu alih wa sallam ɓe raɓɓinini konngol ngol ɓe maaki ala julɗo mono maya jemma juma ma ñalorma juma sina allah dandemo defe kabol الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفضل الأكبر ويحلى هلية الإيمان ويزوج من الهور العين ويصفى في 70 إنسانا من أقاربه نجاء بطن موجه ndeɗo hunde ñakkinande nde inde mum bonna ha julɗo fof ñobbi juɗe pottitinde maygol fi Allah maygol fi Allah haraka ka cippiro ngo waɗi toon ka julɗo on e kefere on fotti ɗon julɗo on no wi'a a acca islam o wona ka hoore leydi ɗo kefere na o we idan o julɗo dartaniɗo diina kan ɗon ha o wara ɗon oɗo wiyete ashahid fi sahati lqital nelaɗo maako sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo mo keefeero wari ka teren ka wona heɓede toon fiya gonga on tabitu ɓe maaki on no mari piiji jeego ara nun ɗum tawo o windante wonde kala ko waɗi e gurda makko ɗa yaafama gilandema sintire ƴiiƴan attine yalde nde ɓanndu makko sintire ƴiiƴan attine yalde ɓanndu makko ndum ko ɗo o windante kala ko o wannu e gurda makko yaafama ɗimmum ɗum o holle ɗon honto woni werde makko nden ka aljanna tammum ɗum o siñane ɗon lette kaburu hawrata e makko naya ɓum ɗum o dande hulgol ñande tagaro nde fof ɗeñƴoyto a fasaul akbar wuttano wuttetendu ndun tawa hay paykoy koye furɗay nde ñande kanko hara o hula hay kus jowa ɓum ɗum o cuɗire cuɗare iman o resine e hurol ayn embere ko Allah muuyi kon o okke capanɗe jeeɗiɗo musidɓe makko ɓe o jeejanta yo naatu aljanna ɓe tawata sinano jeejanere ɓe natano aljanna mi mana o tefinte e yimɓe capanɗe jeɗɗe siɓɓe makko ɓen ɗon o tefaneɓe on sabu ɓe naata aljanna الخامسة الموت بالطاعون قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم رواه البخاري jowi e ala mandeji ɗin ko maygol e nde nawnare wiyetende choléra si choléra yani e leydi e hadisi goɗɗo gonelaɗo maaki si choléra waɗi e leydi kala julɗo jooɗiɗo ɗon o dogali o yalti o gomɗini wonde sina ko Allah muuyi kon heɓatama o hejebbili ɗon si tawi ɗum woni sabu makko ka leydi makko ɗon haray himo mari joddi ko yanɗo sahidi mari bi mana huwa sahid mayɗo e nawnale choléra ko yanɗo sahid bi mana himo mari joddi ko yanɗo sahidi mari nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam oɗo choléra ko sahid wonande kala neɗɗo julɗo wonande kala neɗɗo julɗo na wona julɗo de ko neɗɗo wonɗo julɗo on
tawi ɗum woni sabu makko haray o heɓi ko wiyete kon shahada o yoɓete joddi ko neɗɗo yanɗo sahid yoɓete kon. jeego on almawtu bi da'il batn, neɗɗo mo muusu reedu woni sabu muɗum. nelaɗo maake sallllahu alayhi wa sallam man mata bi da'il batni fa huwa shahid, mo maayi tawa ko muusu reedu woni sabu makko, neɗɗo julɗo maayi tawa ko muusu reedu woni sabu makko, ɓe maaki on kadi ko yanɗo shahid noon, bimana o yoɓete joddi neɗɗo yanɗo shahid. السابع والثامنة الموت بالغرق والهدم، maygol e yoolande ma e yirbere, neɗɗo yoolo o lutta toon, neɗɗo sorale gimbal ngal yana hoore makko o maaya nder toon. ɗiɗo ɗiɗi ko jeyaɗi e alamande husnul khatima, na wonde wo hiɗi aña hiɗi inñina, ko ɗum waɗi ko sikketen goo ko moƴƴere hade na moƴƴere, ko sikketen goo ko bone hara ko moƴƴere. idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki assuhada'u khamsatun almat'un walmabtun walghariqu wa sahibu alhadmi wa shahid fi sabilillah. e hadis ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamɓe sahidi ɓen ko jowo, ɓe maaki mayɗo e choléra, mayɗo e muusu reedu, mayɗo e yoolagol, mayɗo e ley yirbere, e waraɗo ka teren gere ka jihad ndi wona waɗen ton, ɓe maaki ɓeɗo fof ko yamɓe sahidi. التاسعة موت المرأة في نفاسها، jeenayi on sonnaajo luttuɗo e jibingol. sonnaajo julɗo lutti e jibingol ɗum ko sahada. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi woni sonnaajo lutti e jibingol makko ngol, o wuddu ko jogiti boobo on ɗon, ɗum o datirata mo haka aljanna. shahada wonande sonnaajo julɗo luttuɗo e muɗum. idan ɗiɗo fof ko alamandeji, yani ko piiji ɗi Allah waɗi wonande ɗeɗo mofte si tawi goɗɗo maayi e gongel e ɗi, haray o heɓi battane moƴƴe. nden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo okku en kisi adna lakara o okka en battane moƴƴe. aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، ومن هذه العلامات الموت بالهرب، ومنها الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تؤته ماله. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى حمد يتede waddo ko yettirte. den seedo ngotan ka ko makko ngum toromo e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe. yiyaɓe Allah haray no jeeya e ɗi alamandeji moƴƴugol battane, maygol e cumu. neɗɗo o imma suudu ndun suma e hoore makko o lutta ton, ma oto on suma e hoore makko o lutta ton, ma o yana e yite kala no o yaniri hara na e teware makko o lutta e muɗum, si tawi ko gomɗinɗo ko alamade moƴƴugol battane. ɗum inñinirtake goɗɗo sikki awa ko kataɗo,
ma ko neɗɗo mo moƴƴat yiite ngen ɗo e ngeya to wona gootum. idan goɗɗo no suma ɗo hara tuman ɗan wona cumal lette mayde e tumu ko shahada ko min alamati husnil khatima. no jeeya e muɗum maygol neɗɗo on e hiwgol jawdi makko ndin. Abu Hurayra radiyallahu anhu o wi gorko arno ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo yeetelan si goɗɗo ari o tawilan o faalama jattude jawdi andin ko honno mi waɗata? nelaaɗo maakita jonnumo jawdi ma ndi few har ƴetta ta waɗi few. o wi nelaaɗo yeetelan non joni si o haɓilan ɓay mi jaɓalmo jonde ko ɗum hikkata ɗon. nelaaɗo maaki an kadi haɓamo so tappima tappumo so dartike darto. o wi nelaaɗo yeetelan si o warilan noon nelaaɗo maaki haray ko yanɗo sahidi. o wi yeetalan si komin wari mo nelaaɗo maaki haray ka yiite o yaata. idan ɗum ɗo no holli julɗo on himo haani reenude jawdi ndin ko waɗi hindi jeeya e qiwamul hayat tugaale ngurdan ɗan hindi jeeya e muɗum na hunde wattende sama kala e muɗum sina wonande neɗɗo mo ala hakkil. ko hunde hanande hiwede ko waɗi sinde wooda ngurdanɗa yeeɓoto bal hiɗa wawide hay dina kanka yeeɓoto. so yi enen ɗo fof iɗen tummodiɗo ɗen juulude ko jawle ɗen tinnaɗum weran wakki kimpa mum wotata e ka ladde hawnaki on ti wona yata juma tuldata marché. ko waɗi si on ti woni ka ladde nanata haala hunde sina colli e kulle kala hamita kulol Allah. si neɗɗo o weddike tun kanko tun seytane weddoraymo. innama yaakulu dhi'b min alghanami alqasiya. bono ko ñamata e dammi ɗin ko weddi kol yalti ka wuro kol neɗɗo wonɗo sera toujours himo sera o hewata heɓde peewal. idan ko mooɓata le yimɓe ɓen ko hon ɗum kala men madi jaaba wongol. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓangini hiwgol ma jawdi ma ndin ko waajibi e hoore maɗa. ko ya hiw si a hisale mum kadi na perdi haray ɗamat geɓal janal. si aranɗo on kadi maayi mum ko kanko perdi wona an. idan no jeeya e alamande husnul khatima neɗɗo o wareede e hiwgol jawdi makko ndin ɗum ko alamande husnul khatima. no jeeya e muɗum almawtu fi ddifai an iddini wannafs li hadis man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid. no jeeya e muɗum maygol e hiwgol diina mum kan ma hiwgol wonki mum kin ma hiwgol ɓeygure muɗum nden. sabu oɗo ma ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo warama e hiwgol wonki makko kin ko yanɗo sahid. mo warama e hiwgol diina makko kan ko yanɗo sahid. mo warama e hiwgol ɓeygure muɗum nden ko o yanɗo sahid. wa minha ayuha almu'minun almawt ala amalin salihin qala sallllahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illa allah ibtigaa wajhu llah ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة رواه أبو داود والترمذي. نجيا على ما حسن الخاتمة ما يقول بات قول لمؤية وقول لمؤية kala golle moƴƴe ɗe neɗɗo golli o maayi batte majje ɗum ko alamande moƴƴugol battane. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki
mo wi'i la ilaha illallah o timminiranaama ɗum ɗon tawa ko o wi'i la ilaha illallah on ko fii heɓugol moƴƴere ka Allah ko waɗa woodi la ilaha illallah uji goɗɗi goo hara wona konngol woni hitta kono nongol woodira noon hitta no woodi si tawi ko wiiɗangol konngol ko rewirgol Allah ko fii mawningol ɗamari baraji kono si tawi ko haawagol haray ɗum ɗon ko goɗɗum goo idan yo taw hara ko woliɗangol ko fii Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maaki mo hoori ñallal fii Allah o maayi battane kankorta makko ɗon imma nder ñallal ngal ma ɓaawo nde o humtii ɓe maaki haray o naata aljanna mo itti sadaka o maayi batte muɗum o naata aljanna wa halumma jarra golleji moƴƴi heddi ɗin fof kala golle moƴƴe yamiraaɗe ɗe neɗɗo waɗi o maayi e batte muɗum haray o heɓi husnul khatima idan haray neɗɗo julɗo no haani etade o ñiiɓa e hoore moƴƴere nden ko waɗi o maayugol neɗɗo wonaa ko eɓɓante a waawata anndude ko honde mayta a waawata anndude ko honto ko honde tuma ko honno a waawata anndude idan ko honɗum wowɗa wadde an ko etagol ñiiɓa e golle moƴƴe ɗen etagol toro Allah subhanahu wa ta'ala fiya a heɓu ko ɗo subhanahu wa ta'ala wi inna alladina qalu rabbuna allah summa istaqamu la khawfun alayhim wala hum yahzanun sa a wi'i Allah woni joomima bi ma'ana a rewi Allah tun a ñiiɓi kadi e hoore mum labudda bil istiqama inna alladina qalu rabbuna allah summa istaqamu wiiɓe ɓen joomi amen ko Allah bi ma'ana min rewata si wona Allah summa istaqamu ɓe ñiiɓi noon ɗon kadi istiqama bi ma'ana ko naya ɗum ka moƴƴere yaha ka bone sa iwi ka moƴƴere yahi ka bone hara waɗa istiqama hara timmali ko ya eto ñiiɓa ka nder hoggo moƴƴere wona nder ton si a waɗi ɗum madama a wotindini Allah a ñiɓɓi hawre pewal ngal tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun kala neɗɗo jaɓuɗo rewi Allah tun o jaɓi o ñiiɓi kadi e hoore dewal ngal o waɗali hannde acca janngo ndehimo maaya Allah subhanahu wa ta'ala imminay malaika ɓeno ara weltinamo ɗon tawa ɗo yewri ka aduna ɗo tatanazzalu alayhim almalaika malaika tippoto e hoore neɗɗo ɓe innamo hon ɗum alla takhafu wala tahzanu wata a hulu wata a suno sabu fokkiɗo ɗo lakaran jogi ɗiɗo ɗiɗi ɗa fokkiti ka anda sikke ala huli ka hiɗa yangi duuɓi moɓe acceɗo a naɓorta pelleɗɗa suno ni ka idan ngoɗo suno fi ko wonɗa accude ga e ngol kulol ka wonɗa yaade ka anda toon ɓe innama walle ɗin ɗo ɗiɗi tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wata a hulu ka wonɗa a yahude toon amara toon probléme hebus wata a suno fi ko accuɗa ga toon sabu ɗamari ɓuuri ɗum toon ko sunotoɗa fi ko accuɗa ko tawi ɓuuri ɗum ala yeeso ka si tawi ko marɗa haysi ko cuurum bajju marɗa ka aljanna kunno ɓuranma aduna e ko woni e muɗum kon fof samuna ɗon a natata ɗo nawna a natata ɗo maaya a natata ɗo weeleɗa a holata nange tampintama nguleni tampi fus ala ko lorema ɗo sonko ala sa ɓuttuma faalaɗa on tigi hoɗo ngo wonɗa yangade fi mum fiyo ɓerema deeƴu a heeɓi ngo wasko toon Allah hokken ɗum ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وذوي ارحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون
wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.